Milo, zdravo, dobrodošao u naš podcast. Hvala što si prihvatio ovu invitaciju. Hvala na pozivu i veliko mi zadovoljstvo. Hvala ti još jednom. Htjeli bismo malo da pričamo dobrobit kada mu je narušen, a kada ne, recimo, jer evo konkretno zašto je ovo pitanje. Mi smo imali prezentaciju na naš jučerašnji event u Public Room, Spring Pet Fashion Show, i smo imali jednu lutkicu koju smo farbali tim prirodnim bojama i tako dalje, koje se proizvode u Kanadu i šta ja znam. I dobili smo neke komentare kao vi ugrožavate dobrobita psa, vi menjate njegov lični izgled, kao onda, mislim, on ne može da se prepozna u ogledalu, ali recimo da kao on već menja svoj izgled i kao to njemu vrlo teško pada. A sa druge strane ima stvarno realne probleme gde i sami vlasnici, mislim, neki da i nisu ni svesni da stvarno narušavaju dobrobit svoga pasa, kada ga ne češljaju, kada ga ne sređivaju i tako dalje. Možemo krenemo od toga. Mi svi kao grumeri imamo identične probleme, da li je to grumer, ne znam, neki svetski poznat ili neki početnik, to su apsolutno isti problemi u salonima. Kako se zove, što se tiče toj dobrobiti životinja i to što si mi rekao da neki ljudi se bune, nazovi, oko tog farbanja pasa, to se bune uglavnom ljudi koji apsolutno ništa ne znaju o psima. Te boje koje se koriste su apsolutno neštetljive za pse. Čak neki studiji u Americi imaju na internetu da se pročitaju da Amerikanci pse koji su stari, koji padnu u depresiju, na koje ljudi više se ne raduju na ulici, uzmu da ofarbaju, jer oni farbom privuku pažnju i počnu ljudi da im se raduju i to na taj način im, da kažeš, podmlađuju i vade ih iz te neke, nazovi, kučeće depresije ili čega već, te starosti njihove. Veća šteta je, znači, i veće da kažemo zlostavljanje ili zanemarivanje pasa kod vlasničkih pasa kad dođe, koji nije sekao nokte, ne znam, 5 mjeseci, ne može da hoda normalno, nije bio na groomingu godinu dana, nije se okupao, po meni je to veće zlostavljanje nego bilo koje, kako se zove, bojanje pasa ili bilo koja ekstravagantna ili egzotična frizura na psima. Ali ima agresivni, na primjer, kako se... To. Pa uvek postoje ti agresivni psi. Ja jako dugo držim salon, kako se zove, i imam neku kristalizaciju tih klijenata. Pre ja i Dijana kad smo kretali bili, mi smo apsolutno šišali sve pse, čak nam je bio i taj izazov da odredimo te nemoguće pse. Tako da ja danas, što kažem i ovim mojim saradnicima i što su oko mene u salonu, mogu i krokodilo da isečem nokte i bilo šta, jer imam toliko iskustva i tih različitih situacija, kako se zove, gdje ti prosto jednostavno, prvenstveno to da sam zaboravio da kažem da ovo nije moj posao, ovo je moj način života, grooming, i ja to živim, radim, ponašam se 24 sata sa tim, tako da nekih konkretno problema sada, posle toliko godina, nemam, ali su to tekući, ne daju se nokti, ne znam, određene rase nisu i sad popularne da se primaju u salonu kao što su lagote. Jer lagote nije pas za svakoga, uglavnom ga ljudi uzmu kao prvog psa i onda... I kao pudlicu. Kao velika, kao kaže, kaže lagoto, on kaže to je velika pudlica. Ja mogu da ti ispričam kako ljudi se odluče da kupe lagote. Hoćete to da vam to priča? Imamo jedan bračni par, kako se zove, i oni se odluče kako se zove da imaju kucu. Sad, naravno, ženska strana, ona bi pudlu. Muž je malo pudla, da kažemo, pederska, da je šeše gorište. Našli smo lagotu, ovo je ista pudla. To je samo i slična tekstura dlake, apsolutno ti psi nemaju nikakvih zajedničkih tačaka, niti dodira. I onda tu nastaje problem, jer kako se zove, lagota je radni pas i nije za svakog. Pogotovo ne za prvokućnog ljubimca. Da, mnogo rase nisu za prvi ljubimac i nažalost tu postoji neka teza da svako mora da ima psa kod kuće, ako si sam uzmi, ako si
Ako nemaš još deca, pa uzmi pas, ako imaš deca, Pa uzmi. ljudi iz dobro. različitih pobuda i Da. potražnje kupuju pse, to su nekad neki glupi razlozi, nekad neko ne promisli zašto će mu pas, zbog čega mu je taj pas neophodan. I većina danas ovih azila je puna većinom rasnih pasa, sad su trenutno u Srbiji, ti u svakom azilu imaš 5 malinova sigurno. Da. 5 malinova, par lagota, ja to mogu da potpišem. Znači, to je tako. Danas zato što generalno kroz grooming idu talasi popularnih rasa. Mi smo preživeli popularnost, bilo je maltezeri, pa su bili pomeranci, ti što ih ja zovem pomešanci, pa su onda bili jorkići, sad su crvene podle u topu, u zanosu. Da. I sad je u Beogradu svaki treći mali pas crvena podla. Tako da, to je pomodarstvo, jednostavno. Trenda. Čovjek koji je svestan sebe, svestan svojih obaveza, on zna šta će kupiti i zna tačno koju rasu njemu odgovara. Da li ona popularna, nije njemu taj pas prija prema njegovom karakteru, njegovim potrebama i njegovim načinu života. Da. Милош, имаш ли некој совет за собствениците, за власниците во поглед на тоа, еве за нови власници, собственици, кои почнуваат тек сега со груминг третмани за своите миленици? Da, imam. Samo da poslušaju savjet svog grumera. Така. Jedan grumer, pogotovo u Srbiji, mi pričamo istim jezikom, ali na kraju ispadne da mi pričamo kineski ili ne znam šta, jer prosto najbitnije zbog čega dolazi do učebavanja tih pasa i zapuštanja je što ti kada objasniš vlasniku, samo ga nemojte kvasiti kući, ili ako ga kvasite, osušite ga do kraja, on kaže baš hoću, ugovoreno, i dođe posle pas u kamen. To je samo to da poslušaju savjet iskusnijih, jer mi smo u tom segmentu života iskusniji sa tim kućnim ljubimcima nego on, kao što ja poslušam savjet iz neke druge branše, nekih drugih ljudi koji imaju više zubara, automehanika ili bilo čega drugog. Да, интересно како во поглед на милениците сите мислат дека можат сами со Google помош и слично, а за другиве дејности, нели, многу сме попослушни некако. Да. Баш интересно, да, апсолутно се слагам со ова што го кажа Милош. Секој што храни куќе на улица, мисли дека знае повеќе од некој што работи, што е професионалец, што студирал, што завршил, што работи 24 часа како света. Затоа што има пристап до студии кои ги наоѓа на Google. И само да кажеме, на Google наоѓаш тоа што сакаш да го најдеш. Значи, ако сакам да најдам дека нешто е така, ќе најдам. Ако сакам да најдам дека не е, ќе најдам дека не е. Да, ali Google je puni jako korisnih informacija, jako tako netačnih u današnje vreme. Да, така, апсолутно. За било кој сегмент живота. Кажи ми нешто околу прв груминг третман за младо кутре, за штене, нешто околу тоа да зборуваме. Prvi grooming tretman za šteneta treba da se odradi u odgajivačnici. I svaki pravi profesionalni odgajivač pasa, on prvo neće prodati štene pre 3 meseca, 4 kod nas u zemlji. Pričamo o ljudima koji se ozbiljno bave time, ne pričamo o štancerima, niti bilo kome zaradi. I taj pas za svoje 3 meseca, pošto sam se ja jedno vreme bavio i profesionalno odgojem pasa, kako se zove, za ta svoje 3 meseca otprilike doživeće 2 šišanja i 4 kupanja. I sledeći put kada se on odvoji od matične kuće ili od odgajivača, vi kada postavite tog psa na sto, on već zna šta je to, zna da to nije stres, da je to normalno, da je to već ušlo u njegov svakodnevni način života. A kada kupite psa od štancera, ja ih zovem štanceri, to može bude da se ljuti kogod hoće, to je tako. Ne, slobodno tako je. I kako se zove, moj cilj je ja vama da uzmem novac kratkoročno i to vam uzimam jako mali novac. Prvenstveno šteti mi toj životinji i vama na kraju krajeva, jer vi kupujete psa koji nema ni testove, koji ćete kasnije kroz vreme davati na rate, te operišemo kuk, te moramo ovo, gde jedan kuk, obično ide i drugi, koleno i sve to. I on vam kaže, kad treba da ga šišam? Ne morate ga šišati do godinu dana. To je rečenica koja se izgovara samo da bi vi njemu ostavili tih
150, 200 evra, od kojih se on neće ni obogatiti, ni ovo, a napravit će problem i vama, jer vi posle sa tim štenetom morate da nastupite u nekom salonu. Taj vlasnik tog salona, radnik tog salona, gledat će kako da vas eskivira. Razumete me? Tako. Jer taj pas je već sa 9-10 meseci formiran kao ličnost, zna šta hoće, zna šta neće, a prvenstveno je verovatno i odvojen sa 2 nedelje od legla i već je ljut, besan, voli samo svoje roditelje i sve ostalo, svoje ljudske roditelje. Tako. Nije socijalizovan, nije dorađen do kraja i sve ostalo što treba. Колку е важна квалитетна опрема за добар груминг третман? Kao i u svakom zanatu, bez alata nema zanata. Ona je jako važna, a pogotovo što vam štedi vaše zdravlje. Brže produktivniji ste, imate bolje rezultate i to je kao u svakom bilo kom, da li zubarskom, sve to, automekam, bilo kuda. U alat Има и безбедност исто, хигиена. Tako je, higijena, bezbednost psa kao klijenta, jer mi da se povredimo sa tim alatom je jako teško, možemo jedino samo da se povredimo, ali to je onda već neki psihički problem. Da. Da, i sterilizacija isto opreme, što je jako bitan Jeste, segment. da, sterilizacija, čišćenje alata tog, jer preko tog alata može da se prenese samo, mogu se prenesu raznorazni kožne bolesti, bakterije, gljivice i sve ostalo. Ti isto radiš i oštrenje, održavanje? Da, ja imam neki kao zatvoreni krug, ja imam grooming salon, imam distribuciju opreme i kozmetike, radim oštrenje alata za grooming, za berbere, za šef kuhinje, noževe, i radimo servis svih tih uređaja, kako se zove, električnih. Mi ne upotrebljavamo i ne znamo šta znači izložbena kozmetika. Što se tiče izložbene kozmetike, postoje neke linije nekih proizvođača, neke serije koje su kao specijalizovane samo za to. Ali vi da bi postigli željeni rezultat za izložbeno kuće, tehnike šišanja, morate znati i koje stvari za šta, gde i kad prskate. I samo to i da jedna kozmetika sad vi samo okupate, nije to wow. Ima tu češljenja, četkanja, bildovanja dlake, učvršćivanja teksture i svega ostalog. A htio sam da te pitam, recimo priprema pasa ja sam jednom to gledao u mom salonu, ali to su drugi radili, Francuzi, oni su spremali za neki izložbu tu takmičenje i sam video kako spremaju. To je groomer, on putuje u cijelu Evropu sa svom, mislim, nije on handler, on je stvarno groomer i da, on putuje da uređuje tog psa pred ring. Da, jer su bili tu, Francuzi, spojili smo se nekako i to je uradio. Vidim da je koristio 5 različita šampona kao priprema za u jednom tretmanu ili u jednom tretmanu. Dobro, to je sad individualno do groomera. Neke programe valjda postoje, zavisno od groomera i do groomera, od zrelosti dlake, od rase psa za koju priprema i svega ostalog, to je individualno. Vi da bi pripremili jednog psa za izložbu, nije to je halo, čao, ili imaš tretman u četvrtak, ja idem u subotu na izložbu, to ne može, postoji kontinuirani proces da bi vi doveli psa u kondiciju da ima dlaku za izložbu, jer vi kreće se ranije od te subote, koja je za 3 dana, recimo 4, da bi mogao ceo proces da se ispoštuje. Naravno, možete to da uradite i u četvrtak za subotu, ako imate dobrog psa, ako nije jaka konkurencija na izložbi, to će dobro proći. Ali ozbiljnim, pričamo o ozbiljnim odgajivačima i ozbiljnim, to se radi mnogo dugo se priprema to sve, da bi to izgledalo tih 15 sekundi dok ste vi u ringu tako. Jer to je proces koji zahteva mnogo vremena za tih 15-20 sekundi. Nekad čak i kraće, zavisi kakav je sudija, da li je zainteresovan, da li nije.
da kažu obrni krug, dijagonala i gotovo. Da. Tako da to je jedan proces kao i se... Da, to je u stvari non stop se sprema taj pas za... On je non stop u 70% pripremljen. Ja, ne možete vi da sad ne vodite psa, ne znam, 3 meseca u salon i kažete hoću na izložbu. To ne može. Mislim, može, ali morate ga kući... A koja je normalna frekvencija? I recimo, kažem, za ovi što se takmiču, psi koji idu po izložbama, koji su visoko kvalitetni, recimo svake 10 dana ili nešto manje, više, kako se za grooming? Pa, ako me pitaš pred show, to je nekih 7 dana pred u groomingu, kontinuitetu, da se oni pripremaju, mislim, ali taj proces je od rođenja tog psa, ako se rodi u toj gajačnici do tih 7 dana pred toga. Oko udruženja, da. Što se tiče našeg srpskog udruženja, mi smo dali gas, baš jak gas, da se potrudimo da to... Vi ste i osnivač i potpredsjednik. Ja sam jedan, od osnivača, igrom slučaju sam potpredsjednik, jer tada kad smo se osnivali, bio sam drugi čovjek tu koji je. Ja tu funkciju nešto ne smatram da sam jako bitan, jer ja sam jedan običan groomer koji je jako veliki profesionalac u svom salonu. Dali sve od sebe, uložili velike napore, radne, fizičke, mentalne, da bi sada to probali da zatvorimo tu celu priču. Ali jako je teško, pogotovo na našem prostoru, raditi sa ljudima u bilo kojoj branši, a da ne pričamo tek sa groomerima. Kako je? Ja se nadam da ću uz pomoć ovih divnih kolega koji su tu sa nama, koji su se isto predali kao i ja 100% tome, uspeti da isteramo to i da će svi oni ostali, kako da ih nazovem, old fashion, stariji groomeri koji imaju, ne znam, neki ego je neko, ne znam ni kako se to zove, pošto ja to nemam, prići posle nama i reći, ja znam ko neće sigurno, ko neće, ali znam da većina hoće sigurno i verujem da smo na dobrom putu da to ostvarimo, jer svaki trud se isplati sigurno, a sad nas je mnogo više u prvoj, da kažem, prvoj postavi, koji se cimamo, zalažemo za to i guramo. Jer pre to bilo, to smo gurali ja i Dijana, pored svih poslova, bilo je nemoguće. To je bilo ne znam, kad imate 5 nekih stvari, ovu jednu ste zapustili skroz, nemate vremena prosto za to. Ne zato što ne želite, vi znate da ona stoji tu u ćošku ili da nešto, ali prosto ne može sve da se postigne. Da, super ekipa, dobra sinergija i sada ide... Pa jeste, uvek je do ekipe i uvek je do čoveka za bilo koju stvar da radite. Bar sam ja tako shvatio koji život. Znači, to je uvek do čoveka. Zajedno smo jači. Tako je. Da. Odlično, super. Hvala ti mnogo, Miloš. Hvala vam na pozivu što smo bili gosti na vašem ovom prvom grooming fashion u Makedoniji. Hvala što ste me pozvali i zaista mi je velika čast Iliju što sam upoznao tebe, njegovu suprugu i sve ostale makedonske groomere. Makedonija je nama najbliža zemlja. Tako. Super, hvala ti. Hvala vam.